Hello everyone, and I would like to greet everybody who are listening to Bombo Radyo Lawag. Sir, good afternoon. Thank you for accommodating us here, the Philippine Red Cross, and we are going to discuss several things that we should know before we could donate on Saturday for Yes, the Dugong. Dara. Kasama ko po sina Sir, sina Ma'am for the discussion ng mga kailangan nating malaman bago tayo makapag-donate. Okay. Doc, kasanot arami din tingo muna sakbay ti tapno maka-agbaliti ka successful blood donors, no? Siyempre, sir, dagiti ko na tayong qualifications before we could donate. Dagiti certain requirements nga dapat ma-achieve diti mesa nga agdonar iti dara. Dapat kitawin nakit from 16 to 65 years old. No man 16 ken 17, dapat adati ko na tayong consent DJ, mother or the parents or the guardian. Dapat din itimbang nakit at least 50 kilograms. Ada iti normal nga blood pressure from 90/60 to 140/90. At the same time, take ko na tayong iti hemoglobin na when iti kinabingbing ti dara na ket 12.5 to 13.5. Dati hanga dapat agan anemia ken hanga nakabingbingbing. At the same time, take ko na tayong healthy di pasyente tayo hanga agsaksakit awan ti maintenance nga agas na. Naibakmet nga normal dapat ti temperature na hanga gurigot ken hanga nabababangim 37 degrees Celsius. TJ, sir. Okay. No, 16 years old, 17 years old, dapat ada consent manipot ti guardian or parents. Okay. Ma'am Aubrey, dati tinawid mo? Benefits po muna. Benefits, okay. Eh napo dito ti may nga kang runan kay kapsa tangamin nadugiti mabutong agidonar pelat dara unang paikat ag extra giti dara kay kapsat. Okay. Ma'am, Mabalin, ti ano dagiti benefits iti kaligiti successful blood donors. Ano ba dagiti benepisyo ti agdonar? Umuna, ti panagdonar ket may stimular ti panakapabarot dagiti cells ti bagi. Tas latay kun kunata yung change oil mechanism. May kadwa malibe ti eksaminasyon ti bagi. Maamuan ti tipo ti dara ken ti hemoglobin. May kadlo mangpatid ker ti kumpiyansa ti bagi. Makupat, ada may ten nga blood donor card kadagiti donor nga awampay pangipaayan na ti indonar na nga daran. Ket daytoy nga card ket addaan ti prioridad nga makaala nga dagos ti dara ken mabalin nga mausar daytoy iti urean nga sangay ti Red Cross ti intero nga Pilipinas. Okay. Ma'am, di card oray sa sino ti mangipakita basta di card nang igaman na, ma'am, doktora? Opo, since iti Red Cross po ket available po iso na iti nationwide. So, any parts of the world po or Philippines, ibagayo laing po nga dapondoyo and then maservan po kayo iti dara nga kasapulan nyo. Sagbay kang paikat, ma'am, masapul ti hemoglobin na pula dapat lang ma-check up mo muna. Yes, Opo. sir. Tapos makita tayo, sir, no, dati anemic bawin no nabingbing di dara. No, ayaw nabingbing, I mean, amit mabalin ken no tay ko na tayo nga nalabnaw di dara nga po masano ka, sir. Okay. So, kumbaga advantage pwede may sang pag-agidunor dara kapot mamuan na pa no diabetic kuno anemic, sir. Anemic, o di dara. Hambot nga mabaling nga maalan pa ti dara nga muna. Uno may extra kan ti dara latang may kadanti mates di dara na, ma'am. Ano ka mabalin? May test pa lang po muna. May pa-test nga muna, sir, before nga makapag-donate, sir. No po masaka di qualification, sir, so proceed mo ko dyan next level, sir. Okay. Ano di kita scan pa nga rami din tayo, ma'am, doktora? Sagbay nga mapang kaligiti pag-gidonaran ti dara or ang gidonar ti dara? During, dapat naka-prepare DJ, donate ako Bombo. So, a night before DJ pinag-donate, for example, to no, Sabado, di ba, that will be November 15, iti rabi dapat nakaturog di donate iti at least 8 hours. Ang iminong ti arak, hangag tumtamar dagiti antibiotics, na pigsa, kaya nakapag-breakfast, dapat mangitugot ko pa iso na ti nesang identification card. Tapos pakapan nakabigbig na iso na, ito genet lang. Okay. Ado di kita sa lusod, nga kurang titurog ko, ngayong kayak matibagi. Mabalil na tam extra kandidara. Adang amin, dagiti ko na tayo nga kaya damit ti ag-donate despite DJ handa nakatulog ti requirement ni nga 8 hours.
pasok dagiti soldado tayo, sir. Mm-mm. Nag-travel dock, for example, dagiti marine sa gapuda pejada yung lugar, pero may dag-donate, kayang-kaya damit ag-donitan, damit ag-collapse or whatever, awan reactions. So, ma'am, i-discuss dapay dagiti duma nga dapat maamuan tayo para kadagiti ag-donate. Yes, ma'am. Go ahead, Ma'am Audrey. So, tipo i-discuss ko is about steps no kasanod no may kay agdonar. So, umuna, maala iti vital signs tayo such as DJ kas ko na ni doktora, maala DJ blood pressure tayo dapat within the normal range, even DJ hemoglobin 12.5 iti minimum iti babae, 13.5 iti lalaki, iti kilo dapat 50 kilograms or 110 pounds. Tapos DJ pulso tayo, dapat 50 to 100 beats per minute. Once maging okay DJ, interviewin da tayo, usar DJ BBIS, DJ ket kabaro nga database iti Philippine Red Cross wherein DJ data tayo, naka-enter ami DJ database. And so no, detiket nalaklaka laengen nga ma-search iti nagan tayo nga donors. Tapos, numalpas nga ma-assess ni doktora, agdiretsyo tayo ijay blood donation proper no one. Okay. So, alis na parang dinagat at kumbaga mamalo dinaganan, itaktak yung langanan, Opo. makita sunan no regular nga donor susunat ti Philippine Red Cross. Tama, sir. Ayun, okay. Malaksit ka na tama, manapay kiti benepisyo para kadagiti gidunar ti dara. Ma'am, sir. Sir Chong, dati discuss mo yan, sir. Pare, afternoon. Ito, i-discuss ko po, no, kasano iti, mga na iti dara iti Philippine Red Cross. So, adot ti mga ibagbaga kami nga nagrigat iti mga lati dara iti Philippine Red Cross or adot process na. Ngayon, mga kabombo, alis to lang iti umayagalat dara iti Red Cross. So, umuna ti amin, masapol tayo iti blood request form from the hospital nga naka-i-admitan iti pasyente. So, dito kami blood request form, adaan iti information iti patient. So, ada di dinagan na, birthday, age, gender, no man iti masapol na nga blood units, no ana di blood units nga masapol na kasi ada di naduma-duma nga klase nga components. So, ada di packed red blood cells, ada full blood, ada platelet concentrate, and fresh frozen plasma. And ada pa itayan iti diagnosis ti pasyente no apay, no anak rason na no apay nga masapol na di dara. And also, dati signature iti doktor iti INT blood request form. So, maikadwa, so no andaan tayo iti donors card nga ko na tayo, prioridad iti mga lati dara. So, tatang kami iti Philippine Red Cross at iti BBIS nga ko na tayo, iti Blood Bank Information System na na-launch iti bulan ti Abril 2025 kadete ita Ilocos Norte chapter. So, actually dito anda aminin the information. And so, no sika po nga nag-donate ka, uri kasta nga awan card nga i-release min ada di system ni. So, digitalize aminin nga information. And no nag-donate naman Ilocos Norte, uri yan naman ti Pilipinas, makita iti records tayo uri anda kat Luzon, Visayas, Beno, Mindanao. So, anda kay Jayen, aming nga details no aping nga hanta nakadonar, ili no kaano din no udi nga pinagdonar tayo. And aming information yan. So, next, no di kastan, dati blood request form tayo, dati donors card tayo, bayadan tayo nga blood processing fee. So, bayadan tayo nga blood processing fee ako, haan nga dara mismo iti, bayadan tayo, no di ket dijay, panaka-test iti dara, and also for the storage of the blood. So, madalang namin iti screening and testing, iti HIV, hepatitis, syphilis, and malaria iti dara. Tapos tikas taget maamuan tayo no safe med lang dito darang ang isalin ti pasyente. Dito yung ako bayadan tayo ti blood processing fee mandated by the Department of Health under the Administrative Order number 181 series of 2002. So dito yung ako ket DOH po iti nang mandated nga bayadan tayo ang Philippine Red Cross po ti nang-iseset dito nga bayadan, and dito nga bayadan tayo ako ket talagang adati pa kay papalan nga quality pa nakaproseso iti dara. Iti kasta inayon ko pa ako adati Blood Samaritan program po iti Philippine Red Cross. Dito nga program ako ket no ti kasta indigent iti patient tayo. So adati kasta privilege da nga makaalat ti dara nga ma-waive iti baybayadan tayo iti blood processing fee.
So, then process na ako, ang secure lang iti intelligence certificate from the DSWD, kadi di respective municipality no, taga-ano di day, pasyente tayo. Tapos tikas target, maserbihan tayo di pasyente nga awan iti bayadan na nga blood processing fee. Invest nga ibayad at blood processing fee, at least mainayon da nga paggasto da iti agas nga masabot iti pasyente. Okay. Sir, Sir Chong. Yes, sir. Okay. Blood processing fee, that may nga problema na dumawan dati text ko naman tayo, sir, nga netat di kanal yung ibang dapat bayadan, karla digidunar karla langaw di daran, bayad kapel. But, di processing fee, hang nga di darat bayadan, no di ka pa naka-process na, kumbaga pa naka-inspect na amin-amin na. Naka-test pa yun. Naka-test na Different ulit nga test, sir. Oo. Storage fee pa yun. Storage fee, when hamat nga mabalin dat ang inikat mo dadarang kanya tamis sa Isumon. Itisublat. Kas na alamon, adilat hamet nga map so nga di siya po. When adut mahriro game kay kapsat kadikita ta. So malaksit kadita sir. Di processing fee manot ti agtamal ta processing fee iti Philippine Red Cross sir. Okay, so no the full blood ako 1,800 pesos no kay blood processing fee na. No pack red blood cells 1,500. No platelet concentrate and the fresh frozen plasma is 1,000 no pa sir iti blood processing fee nga baybayaden tayo no pa. Nung indigent, free or less? Maiwi. Bale, free no pa Free no bayadan Ako bayadan processing fee na sir. Basta dati may secure na nga intelligence certificate from the DSWD from the respective municipality. Okay. Oray dati donors card mo sir. Dala ti processing fee nga bayadan latan no kwa sir. Bale, diti kwate di Philippine Red Cross Ilocos Norte chapter, no self-donor ka, tapos yat ada yung abutan, sa tayo yung kasapulan ti dara, di donor mismo, awan na po iti bayadan na blood processing fee. But if di pabulod na laeng iti pondo na iti sabali nga patient, ada no po iti bayadan di jay, magbulod di jay pondo di jay, nag-donate no pa. Okay. Nalawag kasi di may sa problema. Ngam dati tingnan natin hang basta-basta po alam na ta dara awat ti proseso nan adamay iti proseso panakatest si dara. Di ba ma'am, diti no once ka ma-extra kang dara, matesto pa di dara no mabalin nga iti sa baling nga tao no kan doktora? When, sir? Actually po, matest po iti dara iti mga sakit. HIV, Hepa B, Hepa C, syphilis, and malaria. So, tibubrain po iti Red Cross kit screening test po. So, once positive po DJ, may ipadala pa lang iti RITM, which is confirmatory lab po. May itest iti ulit, no, positive ulit, maleteran no ka DJ, donor po. Okay. So, adamo ti ka sa instance nito, kasama ka iti Philippine Red Cross Ilocos City. Adamo ti ka sa ino. Ada nag-positive. Ada nag-positive en. Pero ang opo. Ma-defer no ka dagi chayen. Counseling no. Yun na po ha. Ang ditiga po ta dati bayadan, hanteng nga bayadan no ka di dara. No di ka di pa proseso di dara. Yes, Okay. sir. Sir, ma'am, doc, once again, ano pa digiti kating ipaay ka digiti or pakaamo ka digiti kayat na gidunar ti dara into no Sabado, doc. So, if you think you are qualified to donate blood, gagayem ken kakabsat, apo nga kailian tayo ti Ilocos Norte, we are inviting everyone to come and donate your precious blood on Saturday at SM Lawag. Deti ko na tayo nga Dugong Bombo 2025. So, everyone is invited. Ag-prepare tayo, tapos makatulong tayo, kadwa tayo nga kasapulan ti dara. Be a blood donor, be a hero, and save lives. Ma'am, sir? Tipo blood donation nga maangay ta SM ket mangrugi po ti alas 9 iti bigat, agpatingga iti alas 4 ti malem. So, may kayo to amin. Sir, I'll see you there. When may kayo to amin. Okay. Anyway po, yun. Ito no November 15 at 2025 sa Aldao Sabado po. Maniwit tibigan, nagingat malem. Agkikinati po ti SM City Lawag para iti Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Kadwati po ti Philippine Red Cross. King kapsat. Maraming salamat, Doktor and Ma'am, Sir. Kalito oras manen nga nakinuman ng istasyon mo radyo.
Happy birthday, sir. Happy Mula birthday. tanusin mo ka. Yes, happy birthday, enjoy. Pero birthday Keep ka, going. paala ka. Libre na ko tato, di ba? Okay. Sir, napati na inyo. Hindi na nagpili, sir. Awisin na kayo ulit. From the Philippine Red Cross to November 15, kaditi blood betting activity, Dugong Bombo. Kasabay ko matigiti amo na kaya nag-donate kayo Sabado. Ma'am? No, digiti po, ada ka mga yat ag-organize iti sarili da nga mobile blood donation. Mabalin kayo po mga lati information iji office mi. Mabalin po kayo dumano ni J Red Cross office as like po provincial DJ ken INPPO or no mabalin ket mabalin kay ag message iji messenger mi Red Eye Norte Blood Bank. Ma'am. O, basang. Basang. Okay. Mabalin pa yan po. Oray na nyo masangot dito no Sabado. Agturong kailangan po ito opisina ti Philippine Red Cross po yan. Si Dagiti mismo iti Governor Roque Ablan Senior Memorial Hospital. Okay, yun na po. Kikita kits tayo. Into no Sabado. ATSMC Tilawag para iti Dugong Bombo 2025 partners tayo po ti Philippine Red Cross.